bien mo kuma bef ala kira kun te ma dajui kira kun te kuma jugu folay kira kun te mulu baliya kuma folay sallallahu alaihi wa sallam nabi mulu baliya dunon ko chamana duna ko chamana amriya nun ladi walam tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum ma mun te islam wi hakli te la harala hakli te foila an wo kwanga olu ladige ko bela ali femunu be foka fo u daga be ini musoche ni ladabu do ab foko hatta al anbiya war rusul hal kiraw yake unuka demba yauke na korota kebino ke dukena na wali bino ke bedala bino ke diw nyena bino ke mo wara nyena wal maybo ke video ko o publier ko o ko be mo wajuno ha ودومنا على كلام صلى الله عليه وسلم مؤمن با أكتوك على كلام حديث لك صلى الله عليه وسلم كاكو دوندو على كلام صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه كو أي أم سودو سمسمو أكتوكو فومي كام سودو كو شاكو كو أو جوني ني إيرته وبا حديث يندون كفرو نملو يا كما أما سمع فكالي nga hali alakira sallallahu alaihi wasallam kuma do bu fo we mo kalanto de yo korate ko ambo kuma fo tugo ta ko kanga tabiye yo dinen nye foli alakira sallallahu alaihi wasallam o fo siga dawla kuma dawla we adama dum ka maratibu tekle do katchegu do nalombe wallahi bi kuma kegu ya fo tugo do ta fam wana fika a nyere fuyi obi o temalo ya kala ka bo dinena تماشيتي كي كما تقول لا دبني دوكت على كرتك صلى الله عليه واله وسلم شراب في لو دغا نكيرو بالا كتشو بالا شراب فيني من دغا إكيني كرو أولو تكنما فينويو أولو تمبدك فينوي أولو تفرو بدو كونو فينوي باتكي بيك دو كونو أولو تكاري كونو فينوي نبي adama de ikele memmalo yani finimi ishiyoro la dobo do kat kama gitron tamanjala wa kafiru te da islamo do de an de fe bi bay yum so furle ni bodi be kare kono so furle ni t-shirt be kare kono so furle tunangolo ni shufe arabu be kenema be yalala an reta sira rola to bu reta nyana ka tamonda ay munu ladi parce que ruka fini bena do rodo o jetem nene halu ka dem sen tele so go ba damala bal dem sen yiraka tele ba damana ni ko bo ibo fo da ko sebulu ko sedon ni teti tele play jagwe ni teti di tawati fla ni dem sonu be ko mami ni ba fe dem sonu ga play ta bla lu tala ni dem sonu darak mamina ni manye ka bulo baliya ko ki dem zembwala anda indi agelera bi de ko de gelera ni kibi kuma ni ko ina ka sai hata dola abid da matame sai ko inda matame nawo aflabbi hali karama ko wede mo be malo yanga lu ngala biya ka fo nye ngalo gena ka jona mo te malo yawla illa man rahimallah ka fo nye kodo fo ka abwama o javano nambara jorana mo te malo yala ni mo chien ka war fara nyonga ka du ka so ere ke dugula ka tlaka boki sigo dugu kele ina ka temeno war duni malo ya taraka bo adaba duna illa man rahimallah opmana ko salman de ni may fo kuni ala lablay jon sor ni ala ba fega jon halaki kwa bil man yadi sama ka bo skola tatro malo ya sama ka bo skola fambitini de koy tado ni ko mama kwati Israel nge mandolo fika kabulu kujui ni ko islamete fika kabulu kujui ngani ko patembalo ni ko kare mamulo bali mara fom so do ma foche do ma wira ta fle ko bayre ngai bina ko imbu nyado ibn abbas turjuman alquran alifana kuma do fa ko الحياء والإيمان في قرن إذا نزع الحياء تبعه الآخر كو لمن يا أنما لو يا فاف لا بكم bien coloqué afla be bien coloqué de la إذا نزع الحياء كوني مالويا ni bon ni bien colo bon maloya bien colo bon min ba kono de o liman ya
tabi'ahu al-akhar ko to kelen doy ko wit ko anu fe c'est la ka nyon a bebe tengele ne la maloya ani limania pa bebe bien ko lokele na ni bien ko lo imbonga boy afla bebta wala to amin ke ga kuma da to alkira sallallahu alaihi wasallam ay kuma do fo kuma mina be ma tran abe ma joro be ma hami na ba to anga ngandi ngala maloya ay rek kan maloya kan tabiye maloya radin ta'rif min عند العلماء وعدم دي ini min geli manga kanoke manga kuma min fo ya ibo fote mo ngena o yemulu baliyadi imanga kominge ni ya ibo ke halati toro o yemulu baliyadi biafle kon numbe damne kuma mina biya fo mo ba ki ba juya na bianzira orlan shik maskin wi ay da ka demsenu sina jajugu munun be ay re tobu ta teblida ay re ka demsenu de duna billah ay re ka demsenu de duna jajugu tournella ja o kera ya pasayna be am fasirula demsenu bena toy di ngotini ka laba ka ke video e ka bla internet ka jebe kala o kera o kelende anywana chama be comme ni min kibaru tara o de tara ni adama de jabe gelaya ka jinaya ke uminye katla ka jinaya filme ka bla jebe kala je abe kala je ne jinaya kala de so shere haddum la jinaya ka mo kirere majul soro ka haddu wala akura e fendo femi ni mo ko ba dugu ba sutura halni u dusku tiena chugo nga tse ko ni ko shere nani bina joma kuna ka to jinaya la asoro ka ko atama makala kirati la sallallahu alaihi wasallam nabi era be ko minge sufe ede be bono e dugumana je o video ke mo kuna memba se joma mulu baliya maloya na tara kabila kanyana maya chena dambarati ni bagon tebli wallahi anga folo mo ko roba kumbiya ay ko don ku soroy u fini don chugo ka bo ka dimbal u jambola du kuma mun fo u dewnyena o koloshile ma yi wolo de sigile kanga kuma min fo ipi shi beke du kono ite ka ponyo kuma mei fada ita me ibada ite ken soya kuma fanshiti klonga kuma sura ko mo ko roba ba ke dem sanu yara hali shi ka koroma min dai na fiya adama ga kuma na ko kuma bonete kula bля abidai hali dem sani kam so furuko akuma foto ko kumbala fobo kumbala buti ma se furué akuma foto ko kumbi foba bala non dai mbila mapon ne ma do anyele manaka ke fion fin ski nazara la digen mi non bola o te dina toto ma bulu ale qur'ane o defo akira o sallallahu alaihi wasallam ulu la digeli bi fi ka yele maka kulu ide nyote ko dibla idum be bugu do tubaski dokuna nama boyama be doga ma anin nun de kele angala daw te kele anga tabiyaw te kele hali kuma amake ya yon kala ko do la yampi mo ko fela te kele to wuna am so chebe chugumina no de kado lui jafete ko kana blaunga yaw min gad ne fana ne bodeke nga ne ni ngalla data ne na te dine kele ne na te dambe kele ko do te fuye yoro dola ngo la go shile do yoro dola ko be maloya la ko shedo yoro o te maloya la ko shedo yoro hali dumini do kadi shedo e katabe dumini do ka ere mso mtatoidi emso mana akanu kwabi laja domina abe dumini min dobiye ni dom so ba kele domina obode tobi para yado ko te chiko yakiliyo ta ni akora ko mondialisation ko je dona nyona korote anga sito wumana fon fenke amba ite ko ambo bella dige ni to bi tabiani lada fon penta unu msouche unu demsouche ko mina otaya ote anga lada yo hal islamay fe mun ndaga ngatlamay ma foko ka bekede ka fo jafu yado ikake la
ko dagalen ye ni min bɛ ni mai ni ko ne ma se ni ma o yo bane sera ti karabala ni faraje na muso na dimso ni a balma muso korobaw firikele nyona o ta o lada tan fe ma do balma muso bi ni fo hal tege do nyombulo da nyon je kuma do na atara tege do bulu ma abana hada yu donc to bu bulu bu bari nyona bu ko ke o yi lu kan da dai o ale bulu o de ba dira ka fa ayini fo kanye o yi lu kan da dai na shari'a wajibiya ko fo an be ko ke an ga jamanan malo yala ko an hutu a tula adama da ke jandu ka kuma fotaula adama da ke jandu ide ubina wanda kala kiki dimso wele ka tiki kono balkera ko ka conseil doma akan ta kono ta kana ni ya kana ni la ilaha illallah ada era ta chena na de ha ko ubeni mbela uzra ala nya ko bizra kono de ma be bulla jamana in kaya bisra ala nya de bisra kan na kono de ta o were o te maloya fana nya sana de tunya folo dai nga tan dai amsaka aske ni na ko ne kono ta koni ya do ibita o de wolo ko na ka tla o musaka kella mambe joat o kula bi o ma manja man obna ki bolo daga mi abana mo ko ni be jin dama de ban am kuma da tuguni alkira ka kuma da sallallahu alaihi wasallam o kuma hakli mabbe ka ngati hakli jaga bo uka alkira sallallahu alaihi wasallam ay hadisa fon fen foka foro kana son o shila bukhari na ni hadisa ko alkira ko sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi فاصنع ما شئت رواه البخاري وعلى كده صلى الله عليه وسلم ako mogo nana nabi ma demenu folo nabi ma munu ngona ko mogo nanu luka kuma min to sorai na mayele matli shila amayele makuma shila ale muhammadu yaren nana kuma in sorai asanuma amanyami waye ni ngelima ndi idha lam tastahi ni temmalu fasna ma shit ni minga diyo ke akorote ko ala ka kiri wulla ka bo mamulu balika ko hadisa korofo bo ko kwa koro de ye ko mamulu balbi son ko beba wallahi ni bi musufuru na fariye kwa konte malu ha ni jona o kuma na tanaye na ma mana mangturi ko kari kabin malo ya hala jama la yi tare aka malo ya kabule mangutu mamba chela mangutu mamba msola bulo fla fa msotaka ema musa torba dim so flam bla kana wala ala ko dim sunnana kwa be ga tama malo ya ka hala tama to ya don ko akiri malo ya mamulu bali hala tama to ibado ala mamulu bali hala kuma to ewa mulo bala beduna kuma nabi don shari'a kan adam soyi kuka kuma tugo don kanu kuma ka farifa ka fasiya ni mulubaliya do kuma kala ko kan na mado skum mika kawo abi muya to muso ta kabla publicité la ka chaya ha muya to muso de black am gore so ka chaya so de mulubaliya do akana ka farifa ka magaya ka mana ka ikomi na soro kuma nyefo da mate ha ni ki ba dawla diga zauna ta wajiri la maga ke yele koy ta ode ni ye telephone la mew imana sin ki be tele la joni fa la sum mana bla minye folla ba fo ko am ba mana ngangile min don ko je fo te mulu baliya ko mulu baliya tunif longo ko bela atunif la nganya ma ko bela mono bu to ga ko kana complexe de ay car complexe be car sala ko jugo kana complexe itafu bona ala fa ko kana maloya ala kira de temena ga be do be ga do waju ka ka do maloya la kira ko atoyi akko maloya be herede kana afo mai ko ka kana maloya de killa maloya herede ni yayi ka demsenina atama shi obe hali demseni do ba sarabe maloya ka ba demsema fe do be halno bi daga le reta fa ko ke wa nga folo toro ko mbeti anga folo toro ko mbeti anga folo don ba do ko mbeti be maloya
halu ni demseni munum be je dine barala bum maloyo mo bu bunya nga on day bilama agelera de ibi kuma bemme ibi ko be yinyana a ko ere to sira yoro menata angeli duka ko daga ayere ni ayere dama ni yonje chugumna antili fle chugu danga rajul me chugubla ni furanye folo radio ko damne wati no radio privé ni furanye folo ko furanye fo damne nu sira adama de dugoro nu yo lu fol damne ka kubo o furano fonfo ngam sorba alaka hinana ako tanga radio fa ka boy ko nin to te furanye fo ko mulu baliya to furanye fo to de o tanga bibilité o de o de atoyedi an nga femma ngutu tawide mom so beta bi séminaire ke yorobla u ka parla u ka fini jigoro femu ere yeli kenaka polo imbi shi beke ita yinyana ni so naw ni yoro tugo de wal ma fere yoro ami mo beta fo mi dawla ko séminaire dem sen fitinu min furlaw min ma furu kuma bebe fo fe bebe ke fo dem sen yere sigile sa bu ma korbayar ni gemina katura asima sama abina ko ni gemine parce que u fora e ka la donia a totora dora ka do akella fuy ma tan mani mulu baliyate fana ay to anga maloya siga anga dina ay to anga maloya sigi anga du kono ko ingela rabbi de abu séminaire la be ko wajuli ke na digira séminaire kala mina dem ke ka hakika de fo ay ko nu la jabal abta ma wara do weli kala o te wajuli kele o te fore ma min tem maloya kuma fuy folla abena sigi kaka fo yoya barobo ko mina fo no asra be ga jatugo de barobo aba don ngo akuma kana mawbe adon liwte ya adon lik makana mawbe faskiya makana mawbe araju kasitu bi jaterne ngode o tunu shere faskiya ni cheni kuma fo bali kuma kana ya bali ke walela nyekoro wala saka adama de ya bunya adama de ya karama an fa adama anan ba hawa kangar min daru ye jiri dunna ngo yoro dola kangar dato ala ko kuna yake na jiri ndu ni shetana ya blaka jiri ndu finu bina bo ala de afari duguma yoro wulu bina bangi kenak onge adama de bilama dow lawra anu bolo o beka kan no te foila on kala ke kala romina kuleti kana da janyama de hal na bi kumbere tamanjela ni yo doga ta kala rola do ko ne bi sigiso ita fini wara do wale te kala ngaw do babbi mumbe mindige ko num bete ko haramu do ko ibna muina a tela ura we kuma famde we kumbere de adama de kalando de dumbal yala ko do be we ma kalanto de ka dadabu ka jugodo bibina dutugi do kanangulo sigile soro dugena de jamachela aburange obido fo obido wal pleti dabba dumba feka ciga ka dudala non ta zero shimbe dala dro mulu bale jamadi te balku bi sutura de balku bi ladabu no kera dem so be darsu ta eno fe dutugi muso fana be te bi ladabu ka sutura dem so no be darsu ta eno fe ono ngoto ni dutige no sireka no fo e dude umbe dokede ala ka boda kai ya rabbi ala kan jidi maloya ala kan jidi ala israila malubale min fle na duna nga siki dawla na bi ni ka ko da ya rabbi ala ka sirti wa kula ande unam so ya rabbi ala ka ki mandanu ba ala kan maloya siga nga nyina mala ala kan fara ma maloya tauka ala kan fara ma maloya tauka